Se jitnieda proġett pilota f'Malta biex jiġu identifikati każijiet ta' nuqqas tas-smigħ. Dan tħabbar f'dibattitu virtwali li mmexxa l-Ewroparlamentari Laburista Alex Agius Saliba propju fil-jum internazzjonali dwar is-smigħ. Hawn ipparteċipaw ukoll rappreżentanti mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u l-Assoċċjazzjoni Ewropea tal-Professjonisti dwar in-nuqqas tas-smigħ fost l-oħrajn. Tema ta' diskussjoni kienet Hearing Care for All u sejħet għall-azzjoni globali biex it-telf tas-smigħ jew il-mart fil-widnejn ikunu indirizzati kif xieraq. According to the World Health Organization, there are 466 million people worldwide that have a hearing loss disability, where, according to a report by HearIt, 22.6 million people who have untreated hearing loss live within our union. In turn, this is costing the union 185 billion euros a year. And one of the main reasons for this cost might be that people are not encouraged to have their hearing checked on time. Il-Ministru għall-Inklużjoni Ġulja Farrugia Portelli semmiet li madwar 1.4% tal-popolazzjoni Maltija għandha problema ta' smigħ fuq livelli varji. U l-Gvern idaw wkoll diversi proġetti biex dawn jieħdu l-aqwa servizzi pad-Dipartiment ġdid tal-Awdjoloġija fl-Isptar Mater Dei. Qalet ukoll li qed issir ħidma fuq l-Istrateġija Nazzjonali tal-Screening tat-tfal biex problema fis-smigħ tiġi identifikata mill-aktar fis. Nemmnu fil-proġett li ser ikun qed imexxi il-Membru Parlamentari Ewropew Alex Agius Saliba u flimkien mal-Ministeru tal-Inklużjoni fil-jum li ġejjin se nkunu qegħdin inħabbru proġett pilota fl-irħula Maltin u Jgħin kif aħna nkunu nistgħu nidentifikaw dawn il-każijiet.